Hello my friend, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko twakoresha VPN y'ubuntu muri iki gihe muri uyu mwaka wa 2025 koresha VPN inyarutse cyane kuri Airtel yawe. Kurikira icyo usabwa ni ukureba iyi video ukagera ku musozo. Uraba ufite ubushobozi bwo kuba wakoresha VPN maze nawe ukabona megabyte utiriwe ugura megabyte kuri telefone yawe. Kurikira iyi video, nuyikunda ukande like, nuyikunda uyisharinge muri WhatsApp abantu batanu, kandi niba uri mushyashya ibuka gukanda buto yanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona update zacu buri munsi. Welcome. Icyo tugiye kureba simukadi yacu, ese hariho amamega. Katurebe niba haba hariho megabyte maze tubashe kuba twakoresha VPN yacu turebe ko ikora neza koko. Tayari urabona yuko na megabyte dufiteho. Urimo urabibona. Na megabyte dufiteho. Icyo turakora tugiye kuba twafungura VPN yacu. VPN yacu urasabwa gukurikira akantu ku kandi step by step. Turayifungura maze tubashe kuba twayikonegita nawe ubyirebera neza. VPN yacu tugiye gukoresha ni iyi ngiyi, niyo tugiye kuba twakoresha. Iyi VPN niyo tugiye gukoresha. Kurikira akantu ku kandi. Tubanze tuyifungure turebe ko ikonegita koko, iba connected, maze mwereke inzira uranyuramo zose. Ndagusabye kugira ngo ukurikire akantu ku kandi inshuti yanjye. Iyi video wibuke no kwisharinga ku inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuba bamenya VPN mu Rwanda nziza cyane iri gukora neza nta kibazo. Wibuke gukanda like, wibuke gukanda share kugira ngo n'abandi nabo babone iyi VPN iri gukora neza cyane. Tudatinze turaza aha hantu. Urabona VPN yacu irafunguka imeze gutya. Turahita tuza aha hantu hambere, urimo urahabona. Iyi ni step ya mbere. Aha hantu turaza tube twafungura. Aha hantu niho tugiye kuba twafungura. Turaza tuhafungure. Turaza twemezeho aha hambere. Iyo turangiza urascrolling urebemo iki gihugu cyanditsemo The Random Server Special 1 WebSocket. Ni iki gihugu cya mbere. Angewe ahangaha urareba icyanditseho gucya. Cyane akantu uri bwibandeho ni ukureba niba hariho special 1 ahangaha. Nurangiza ube wahita ugafungura, bariho uhitamo ahanditse special 1. Nurangiza urahita uhemeza. Numara kuhemeza tugiye kuri step ya kabiri. Kurikira nayo urebe ukuntu turayuzuzamo. Turaza dufungure aha ha kabiri. Aha ha kabiri urimo urahabona. Turaza dukandeho maze ahangaha turarebamo simukadi ya Airtel tugiye kuba twakoresha ahangaha. Hari Airtel zo mu Rwanda nyinshi bagiye bazifunga, zimwe haraho bakonekitaga mbere bikanga, na MTN nuko haraho urakonekita nibikunde ariko wimure kuko harimo Airtel nyinshi cyane. Murabona abakoresha Uganda, abakoresha Airtel ya Uganda ngiyi hano, muraza muyikandeho ya 2025. Urabona yuko baba bazibazaniye ngiyi ahangaha, niyo urahitamo Airtel ya Uganda niba uri umugande. Twebwe twikomereze twirebere akadarapo kacu cyangwa se ibendera ry'u Rwanda. Urabona ahangaha ku bakoresha MTN, ngaha ku bakoresha MTN ahangaha urimo urahabona
aha niho MTN twakonegitaga, ariko ubungubu sinzi abari gukoresha MTN, nimumbwire niba muze kumbwira nibiza gukunda, muze kubimbwiraho mumbwira ati byakunze ariko wowe icyo urakora ahangaha uze uhitemo aha hambere, nibyanga uze uhitemo n'aha ha kabiri, aha hose hombi nibyanga tayari nta kundi baraba barazihagaritse, turasigara duhigira kuri Airtel. Airtel yo birakunda, kurikiraho akantu ku kandi, katwikomereze turaza turebemo Airtel, kurikira Airtel, ngaha Airtel ahantu iri, ushobora kuba utungukiye hano hari Airtel ahangaha y'u Rwanda, Airtel Rwanda 2024, iyi ngiyi urabona ko ni iya 2024, 2024 urimo urayibona, ariko hari igihe ahangaha bidakunda, ahangaha baguhaga gigabyte baguhaga gigabyte ebyiri za buri munsi, wabaga wemerewe kuba wazikoresha, ariko ubungubu ntabwo basigaye bazikwemerera kuba baziguha, gusa ahangaha ho ntabwo bikiri gukunda, gusa turagaruka inyuma tuzamuke turebe iyi Airtel, turaza turebe izi za Airtel, nuyiburamo uze gusecinga aha hejuru wandikemo Airtel Rwanda, aha hejuru aba ariho uza gusecingira, aba ariho usecingira Airtel, cyangwa MTN nuyibura uze usecinge aha hejuru, turaza ngiyi simukadi yacu tugiye kuba twakoresha, ngizi ahangaha, izi zo zirakunda, izi Airtel nizo zirimo zibikora, uraza ube wafungura iyi ya mbere, uraza ufungure ino ya mbere, aha uhitemo aha hambere, cyangwa wihitiremo n'aha ha kabiri, naho wahahitamo, kadukomeze kaduhitemo hamwe, turaza duhitemo aha hambere, tayari birahita bimera gutya, ubu tugiye kuba twakonegita y'ubuntu, twabonye ko simukadi yacu nta kintu kiriho, ahubwo icyo urakora uraza ube wafungura konegisiyo aha hejuru, uraza ufungure konegisiyo kuri simukadi, turaza tumanure dufungure konegisiyo, hano ngewe ni kuri simukadi imwe inarimo, turaza tube twayifunguraho, niturangiza tuze tuzamuke maze dusubire kuri ya application yacu tugiye gukonegitamo interneti y'ubuntu, uraza niba wamaze kuhafungura uze wemezemo hano muri kino kizeru handitsemo start, ngaha aha hantu handitse start niho tugiye kuba twakanda, ngaha urimo urabibona, nitumara rero kuhakanda aha hejuru ndetse n'aha birahita bitangira kubara, ahangaha umwo hagati handitse injective disconnected, aha hantu birahita biba connected, tayari bikimara kuba connected, aha hejuru, hano hejuru hafi ya simukadi ku minara wa simukadi hahita haza ikonegite akantu k'agafunguzo, hahita haza ikonegite akantu k'agafunguzo ahangaha, haraza hahite hikonegita agafunguzo ahangaha, nihikonegita agafunguzo rero icyo uri bukore wowe urahita umenya yuko byakunze,
uraza dufungure ya step ukurikije uko bimeze. Nibikunda unyandikire muri comment, wowe bitarakunda uhite usubiza video inyuma urebe akantu ku kandi, nawe wikoreshereze mega z'ubuntu, VPN y'ubuntu. Iyi VPN iranyaruka cyane. Iyi VPN ushobora kuba wayikoresha uri kwa uploadinga video, iranyaruka ni nko kugura megabyte, ifite umuvuduko uhambaye cyane, itandukanye na Staka VPN. Staka VPN muzi yuko mu Rwanda ubu ngubu barayiduhagarikiye ntago igikora. Twebwe turahita tuza tube twafungura ahangaha handitse start, kadukandeho dutegereze. Urabona ko hamwe byatangiye kubara, kurikira witonze. Nubona iyi mibare idakomeje, nubona idakomeje, iyi mibare nidakomeza uhite uza ukanda hano mu kizeru mwo hagati, bise nk'ibiba disconnected, urongera ukandemwo, wongera ukandemo. Urabona yuko birabaze. Tayari urabona bibaye connected. Nari ngiye kubereka wowe biranga, ukandemwo hano hagati wongera ugira, ariko urabona yuko njyewe bihise bikunda neza cyane, bibaye neza cyane. Urabona bimwe nakubwiye byabaye. Hari ikindi birabaye, amamenyesha batangiye kuyatwoherereza, internet y'ubuntu yatangiye kutugeraho. Urabona hano irakomeza ibare izamuke paka. Urabona ka gafunguzo nababwiye ngaka hano kaje, ngaka hano. Imibare yo urabona yuko irimo irabara. Urabona yuko irimo irabara. Urabona ahangaha imibare irimo irabara. Byabaye connected ahangaha, byabaye connected aha. Byabaye connected. Turakupa tugaruke inyuma, turakupa twigarukire inyuma, maze tube twareba. Tugiye kujya kuri application ya Zamu VPN. Ushobora kuba utazi ahantu wayikura, wowe uri kuyireba ngiyi hano, ariko ushobora kuba utazi ahantu bakora application. Uraza ukande, urayibona, uraza ukande hano muri Play Store. Wowe uri gukoresha machine ni App Store. Uraza ufungure ahangaha muri Play Store yawe, kurikira witonze. Nurangiza uraza uhite ukandaho. Nurangiza turategereza. Urahita umanuka hasi handitse search, uraza ube wakandaho, uraza dukandeho. Nurangiza tugiye kuba twakandikamo Zamu VPN gutya bimeze. Zamu VPN. Nurangiza urahita ukora hano handitse search, nurangiza utegerezeho akanya gatoya. Uranabona ko ya application yacu ya Zamu VPN byakunze. Urabona ko turi kuyikoresha, bari kutwereka ama application neza cyane. Urabona ngiyi ahangaha ni iyi ngiyi yanditseho Zamu VPN. Urahita uyikandaho. Numara kuyikandaho urakora ahantu handitse install, ni iyi ngiyi ya Zamu VPN Net Secure Fast VPN.
gusa ukore install. Numara kuyesitara irahita izamo hano muri application hamwe n'izindi, maze utangire nawe ukore ziriya process zose akantu ku kandi. Ibuka gukanda share, wibuke gukanda like kugira ngo utazacikwa n'irindi somo ry'ubutaha n'izindi update. Wibuke gukanda like, ukore no kukazogera kugira ngo video zacu zizakugereho mu ba mbere.